Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Wat la kinongnya bos kila kendo ela ka jong ka jing da ka ba ya ka ying kasam nak benta ban aji sakri lingba ka jingkular ka sorkar bakan sesiu haba kilik bu nelik shaw ya kitagi bre ki bangat hauneu klam covid khat kendai andre ka sorkar jelah du menta kampat pelat ya ka pisa jongki kabalaya menta la sau banai kinthi na du banai yayong hadu menta nai lar arajar arpho kumta kini kinongnya bos ki badon khat saungut ki belangat hapulo ki la kerpat ek office jong ka deputy commissioner East Castles district bahkan pelat no ek pisa jong ki namar hadu menta hayeng hasem ki shubam dakaram nakidukan kacing jengi ki drebal menta wi dan hang si khasau kali khasau bos nang sawan sakit drebal turis te kacing ju menta hang nai kadi ba ngi payok pisar la du ba stawan hang nai na du dia basau te mata jila shubam ram hang nai bang nai ngi poho kabam yi drebal kan te na sayeng patah kaya kan namar pas tengkar padio orta ka pisar te adu mata ngi pra drebal rokhat namar ba kacing hero ya kimalik manai trop yi long nai trop nangan pisar kabil yu pisar tadalo bakatar kira sakata ya kamai ta yo man kasai pisar te menta pat dan hang nai ta tung speaker bun ci yo pisar surte dan konsen nakta siyang dan ya pisar nangan gen te kacing di kata bainalo mengi la sia cincin la mun shua nabas tang hi dan polis karu ngi ya pemiet pejong benyelin Miyami nang nasar Malaysia syawara na patan macar ang tangin sa libu pa siya karu kadang kami kabos kepada kelai satay na marki penbiet kaya siyempre ya pate banyal bulan na kita kibriw ki bahay haplit balit kan tingi kagu ya kata kebal pabtar ke sarkar ni buram ya ke sarkar bakala kala yarap ini na kalian kabam kadi na kay boro handray hadu mata aso panay tang karu yung padyo at kata kadi kacungi hadu matangin ya kersian kumna kan ya kacang kayeng kesam namar ba haba hingi yeli matar karkat ngibala mesni ngibun ngibam damir kalong hing kaculong hing ta te mata kacing ya cungi berokhat hingi ya sem ngi wanlang ni berokhat di kacing di tang na kadaw ba himyo pisar nak sarkar tak hendir ro kata kadi kacing ya basam po kacing cungi hingi pungwi patrebar kata hidu pernah iyo ni lawan ni nanu pernah besau kan tarik si asau tarik si bu breu chau breu ni ya lebu breu nang ni chau na patan bacar dan mengi lebu uskaru dan ki bayi lebu sa klegap cha kalaskan semua senram sabalat dan hingga ba sya eta kataru ako ba ide bat ka bay malik masmo baki ang ba kin ay ras ba singi te nam tajong ki driver empat ki ang bakin siaw arus pa singi ang kata kati mo ya ang may day kata kati ru ngim sim yo jing tepi ru namar ba saw banay kala ayat ya haduk mentah haduk kani kesingi ba mentaru kimpat pelat tang sil tang si benaru kimpat pelat lada ki pelat hutang kati nam tajong driver ru try minum sim try minum sim jing tan haduk kata kataru namar ngidang la ban ai bay bam bay di sa jong ki yeng sam ngijungi te haduk mentah te kacing api kalong ba ka sorkari kala deban perkhat kham kloy namta jungi ki driver namar ba kabang iwan ngi kani kaduti hang ni kalong dik kembang iwan balae kalong dik kembang iwan balae te kabang ngilek ladang ngimi na jong ki yeng ban lek balas ki pat ki caka tengi dayo ya kanong singi te kabay day pat kani kaduti hang ni pan ngimyo ai ngisyo bitang kabamat kompanyang te tahi kan kata ka jing kaba ngi kung idrabar ngi mat ya kabam dan kupor bangi syat hi kadang kop dan pat kupor kaba ngi abam na kabam kaba kila ya ai nung ni ngadu ban duti hang ne ki yo le jing ho ngi yo ban le jing tang ba wala kataru lah ki pelak ngi ban le jing ru handrai ngi dah husial pat amar ngi da perkat iki yang kesam na jong so bangin le ru ngi ha perkat lang ba marba kum kini gajak duti tim kumba pilatip hi tolong nya perkat am tari yang kesem nada jerang khat ba nilong penuh
amut kayeng kesam jungi rukan ngat lang. Nadon ki na preng dari bar jeng fi bayo COVID-19. Haduk mentah tu empat don. Haduk mentah 4 don. Ya kaba mentahi ngilit syawi tang mentah itu contact tracing. Baik kendu positive case. Dia akapur bangilit syaru apa deng kajing shit jong kesni nyihap ban sya teng habangi wan ban nyalam gini kibriu ban lek tes ru nadu men step nimi teng haduk ar lai baje men step haduk kowe dapat kesini nidang don kepor bangi dang dep mar ba sisen ngat yang kowe kemiet abang apa yang ni apa puluh yang ni ra baje demiet teng dep haduk saw baje men step dan menta jong ki nyihap ban sya nyihap ban pet miet pet yong teh kerpat kayaknya ke sorkaru pada man perkat nem nam tajungi ki driver mo namar ba ngila ya tres tom kat neru nam tak sorkari ngi tres tolong ladala tolong kebala tolong ban perkat no kam koloi nam tajungi ki driver ban yarap lam ngi wat apa ya dai bat kenika long wa ban ai ka jing kerpat ke sorkar ba bisa kalau ada ban penbiang krisan nam tajungi ki driver namar ba ngimyo ta ketulok nagi malik namar malik ru jenjar ban siu tulok ngi driver amar kapasam pat yo kamai kaji mundon long na yo ban siu tulap long kapar sorkaru kadari ban penbiang krisan nam tajungi ki driveru sin stio wadi ban penbiang krisan mengkang yo pak sa jung ki sam jung apa idai bat keba ya kali akaba nada ka kali kadu nyihapan snahi taru nyihapan snahi ngim yo jingirap ya iru ya pala duduk tangwe bolturu nyihapan sidhi ngim yo jingirap sau benai san benai ngilak don nang niru nyempat yo kata tang si tengkaru nang man kata kesorka ban ai tang sisian ketarung yo ya ka rison ketaru dai ke badal sponsor dak balang pesetiran maula dalam berkelah tang katai rison mengiyo sisian ngiyo ketaru tang no tang ngidon nyung sieng nyungut ayeng jongi ngiyo tang no like kilo kau ki ai tang mentai tolong aku dai bat ka bam kedi angin pak sing sesem ngim yo ban pak sisian sitayo teng gradon kepor bah ngam sumut cuk ban le chieng ru namar ba sisen bang la le chieng kum pai ta tin kun ken api ka bai bang bai iya ha chieng ta ngihap sim ngihap kita karam menta ta ya ba menta ngihap kita karam menta la sau banai san banangi su bam bai da karam klem yo ban si wat tang karu dia dukan ke bangi la bam simram ngila mut ban pan release no nang ni ang ba kowe ka ting e pat ingi kolong datang pan release no ni tieng pat dia kebel tapat kowe kim pelat pat Orang isu mi baik untuk temut kasuan kan sokan sawan kacing apa ingi pat hadian pat kali yang bisa pat yo ngim yo supat lai benai so benai lawan hune pat yo myo so kacing siu nam tajungi pat ni hap anya sya ya taru men suatu ngi kamai baik na mot prancha mandang ting mau blai stay Bos. Bos akpor ba kapertai kadang bhat ya ngiru ngimda kuslai nam jenjar su kemar jenjar mentas ni ngimda kam jenjar ngimda kuslai kan lu kata-kata nomor ba akpor badang bah kapertai tengindang yo ya kamai gaji ngidang yo ban lek kit tores sini satang ngidang yo ban lek dang yo ban kamai mo long kadang wanra ijing mentoy ngi kendat kayeng kesam gujungi